Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak sa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nalanay, nay, akin number dito'y may sangay. Di yung damagan. Man nakibiyang kay launay mo at tindera. Ha? Day takot ti madi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakaday. Sana day ta makibibiyang ti aramidin niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't andi, barok. Talaga kit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yagmunti numero aludak, barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, no kasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, marimasa. Ay, wen mare ngam jak tinutupan. Binaybay akta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, maray. Wen nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kat saan kayo matakas dya iti day dilakay mo? Timawid siguro ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, ato yung tigat-gatang maray. Agyaman nak maray. Oh, at tuy mo tibayad ka. Apay anak ko, anyaman tinakabadtre pa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ngayong bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pa sap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may sa ninanamasa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang. No akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapula damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Ukad, papanam nga rod man ay anak ko. Anya day ta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alup po, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakanon iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di ore bastudan nak. Ay ayatit tulat Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabali nga armam. Agin tutumboy la day jay. Kun na lang tikas jay. Iso nga armak lata. Taamok amatin nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nandito insangput mo, Andi. Litsong manok di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Iso litsong manok di ginatang ka. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema di na. Aywan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, un. Diya ko nakatext ta busy ak ngamin ni Dikot. Ay, di ka nga nag-reply ka niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod, Andi. Bakit? Anya nga, hindi na. Kaano nga aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armonak. Awan sama respetum kanya kon. Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka mutlat ta. Saan to pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka.
Adaya tumboy akasta. Ha? Marikriknak di na. Saan asika ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak andi. Iso asorya, nga mawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayon bagak dayta kan ka. Sardengan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, andi. Di na ko mapagsardengan nga agarap ka pangasim. Uray kanayon nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarap ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakita ka di na. Ay, makamuka, andi. Natangken na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ken ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, ah? No pagsardenghe mo nga agaram kin ka di na. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti sidaem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado ababalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan na mga klon kin kwa na. Saan matkid di, Sarah? Ay, padasan na timang pwersa kanyak ta makaraman. Aklonem kit din yan day ta. Iso ti may parbang parakan ka din ah. Makapadurman mo day ta ngay bagbagayo tatang. Makapadurman nga. Lalaki ti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sarah ti kayat kong asawahan tatang. Makiasawa kayo kinday ni ti lalaki itap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi, basta gininayat kami tatang. Apay, masigurado yaw no dakayin tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyagbaliw ka na kayaw. Napintas ni Sara. Adulat ta, ti agaram ken kuana, anak kaw. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak tatang. Siyak laeng tay ayaten na. Tata Anton, sublatan kayo ng mga wit ita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanan ba raw? Kabaala. Lakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko iji balayaw. Nalaman nga ron ba raw? Si kati makaamaw. Ket agyaman ak adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langin. Mabitlaay. Ay, wat. Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo aya, tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagamuran mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo ti galon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay. Siyak taon baraw. Siyakon. Yagyo kit din ti galon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Adak wartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kit diti. Pasensyaan na tatunggal umay ijibalay katila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kayat ngagtrabaho ng ipilit na mat? Pasit kanaw ti panagayat na kanidina ti kas niyang aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amla maray.
Mayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa Wen ngem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo da tayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Ay, ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo ada nobya ni di na nga anak mo paray. Agraraman nga raw na mang nobya. No agas asta. Kunamudlan pudpud no alalakay. Agraraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang, tikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw, dalalayngan ko man ni Andi nga arman, tapno agbawing kan ko na. Nadayo ang mapasamak ti kasta paray. Jakpat siyan, akayatan ni di na ti anak ka. Imposible day ta paray. Awan ti imposible, no talaga nga isuda ti naikari, para iti tunggal may sa, maray. Sara, makadlawak ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga ta ti panangirugik ang mangibaga iti daytoy di na. Apay. Anya day ta, Sara. O kwa, maburboring at ngaminan iti relasyon ta di na. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak di na. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutten iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Ni, apay akastamot ti pagbagam, Sara. Awan matamo ka nagkurangag kan ka. Itad ko amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan di na. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa Tulungan da ka matatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak ka mo Sinsina anak ngaminan ngam diyak manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang na ita anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Di na gastinobyo na. Anya? No kasta? Nagsakit teraramidon di kapsat mo kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalala, sumrak ka pa sa mga niya ti panunutan nagititatao ang makakitakin ka ni Jayan Tiridaw. Hagyaman ak, Manong. Uraya ka sumangput ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ak. Aywan,
Arumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan ta ni Sara. Nakasyat kan samot ten. Basit lati ininom ko. Danggayan nak nga ginaw Manong Ernesto. Inak gumatang iti inuman ta. Ang damat arag di tibalay. No, kayat mo Ano, ti duldulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isunti inuman ta. Tapno sana ka na rumwar. Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina di tibalay. Jak agawid no adda dita dayta adina manong. Dagunlit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kayat. Ngam ipilit na lata ti bagina kanya. Kasano nga runen? Di na kayat ti agawid. Nabarteken. Si kanti makamuken ko na manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ni, ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Ket nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay ginundawayan na ako. Apay. Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Gop. Gop. Right. Apay, anyat mapaspasabakin ka din Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan lobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan dak. Ha? Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kayat ko ang makasarita. Wano saan intagdarom adago sa'yo? Awanan bain no asino man na ita. Saanan tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sara tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw? Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akaon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang kumakailiw-liwag tinaramid ni Sara kanyak tatang. Gamkas jay matan tinapasamag. Nakasaganak amang kasarkan ka din Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit ti gurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyamanak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taad nantun anak ta. Sapay ko ta maayat naktumot lang, Dina. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak ka. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw paray. Ay, mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Saan ani andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwain ti anak ka. Saanin atumbaw? Adamot lata siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga roday. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, ang makasarak tumot lang, iti parakin kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sara. Wan Dina, inlimod mi ti pa nagkasar mi iti nobyo.
kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wen nga rud. Kayat ka kumaasidi rin, Sara. Kayat ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam saanen? Tadaditan. Ay, sorry, Dina, Sa nabalit, nasingpot ni manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitek ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kayat ko ti maddaan iti bukod ko a pamilya. Uwen, rumbeng laeng, Dina. Kaya't idawdawat ko, nga agbalin kanto naragsak iti den na ti kabsat ko. Rabiin ngam awampay laeng ni Ernesto, tatang. Kunana adagasanak dito balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na dyan. Apay, awan-awag na Awan nga rud, tatang. Di na matrepreplyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no na ispaltibiyag ni Manong? Anya? Anak ka, di ka unay agladladingit o ay malampas ang tumot lang na ita. Apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kuha na, tatang. Anya nga raw. Awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija ti biyag na. Tatang, Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papanam anday. Anya dagita imut mau. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya? Nawayamanan ni Dina na nang. Isa mabalin-manan nga armain. Balo mo tan. Anya? Diyak kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsak tir aramidak, Dina. Tababaan na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpayla ang arman. Awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga uray adan anak ko. Ken balo Saan matalapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kaasyan na kumamatan Naundaya panawin ti panagararam ko ken ka. Sika lang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Sika latta ti kayat ko. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di sige, aklunan ka, Andy. Di na. Promise. Agkasarta ko man, di na. Ala, agnganga ka tasubuan ka, Elizabeth. Mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, Uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Si Mirina, apay nga daka ditoy. Ala ka! Ipulong ka ni Auntie, Uncle. Ay. Di ka gararamin, si Mirina. Apay nga daka ditoy alugar. Ay, umay kami kumaag-beach kadagiti barkadak dito ang lugar, Uncle. Umaya kumaag-take out iti kanon mingam nakita kayo. Ala kayo, Uncle. Dagdagaray si Mirina. At iti isang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha?
Ala, thank you nga ron, Uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatan? No anya tinakitam. Para kin kalaang. Nalawag. Wan, Uncle Isidro. Nalawag. No kasta. Taga ijay alugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinagditan may. Tapno siguradong awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namatipan nakakitam ka na kamay kaanakan. Ala, nabayag ka din na chicks mo day dyan, Uncle. Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman. Kan kalaplapsatan na. Kaya siyempre Mang chiksak, bakit pa'y? Tayo mo't kalaslasbangan nan Ang kasanungay no maman ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nag-chicks kayo idi ka. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, si Brina. Isa di mo ibagbagawan. Uray anyat mapaspasamak. Awan pang ibagbagaam, iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali a lugar ti papanan mi ken ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar tinapasyeryo, Uncle. Ikuyog daktumang mga ron. Agtsapiro na. Ay kat mabalin lata ka anakan. Basta awan aramidem Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray nal daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami ija buskaw. Parigatan na kada taon. Baon a baon. Awang pa'y inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng masamag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon ka, agpasyar tayon to atalaw kada Elizabeth. Itay kapay lapal paliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka di tasango ti Sarmeng. Apay narigat asagaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga, Mike. Grabe ka, Mike. Medyo adopay matibuok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Kay Sidraw. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga, Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mo. Ay, tandaan am dagitim bagakken Kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Ammomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat. Atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin ti buok kao. Kahit papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon kao ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo tay nakmat agirwar iti pensyon ko. Agam ada pa sa bali apapanak no mairwar ko ti pensyon kao bineng. Agsinatanton ta mga no mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya man arumwarak. Si manutak man nagdagang ti rumwar. Na, di naksamot kaya takakuyog Isidraw. Saan? Si madutak laang tanay nagpudot mo time. Sa paagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, taamangan no sinurot nak ni antay mapantan. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo. Agbalon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Ay, sige, Uncle. Mabitlang nga ron natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidraw. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Ta maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talag paspasyar, ter aramidin yaw Manong. Kani manang biningay, tiyo ikuyog. Jakon inaways, ta di namat lakayat. Masadaw nga agbiyahe na jay. Leona,
No umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakit-kita, Wine. Ay, apay masapol nga ilumungam nga ni Manang Binay. Basta, di kan agdamag ka ba, guys. Severina, darsam Unang kal, umayan! Nala, mapantay nga rodan! Adayo alugar dito yan, Uncle. Wine, tapno sigurado nga awan makakita kada tayo dito nga am-am mo tayo. Isidro, mahal. Kaya't kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, ta sumaruno kami no madamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo na kadi nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayo. Amuna nga da asawa ka nakan. Ayos ka no matlatakin ko na. Labnak ka no latta. Sigurado at ipensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Orayan niya ditan na. Tinapatag. Naragsak kami adwa. Siguro. Kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raw. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa initi kwartana. Kat, imbag ano saan amadlaw ni anting adda pang pangtadan nyo iti kwartayo? Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth ngaglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rod ka nakan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit di no malmas. Mahal, kasanon ngay no maduktalan di bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan nakto. Saan? Apay ko mga aramidot ti kastakot ay ayatan ka. Siyempre, si katipilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo, ha? Wine, basta ikaray madinak to isuksukat iti orea sinaw, ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. Ay, Wan, nagpensyon kan? Ay, Wine, manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itod mo. Tangimi na mo't amin no nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay, my love. Amin akid daw mau, ipaay kaw. Ang yaman, nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro. Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo itibiyag. Kastamlat ta akanayo nain. Agidda, mangan, agbuyal ati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat mo ti kastuyan angam ti nakagbulbulakbulwan nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen planong ngagsapol iti trabahom. Masadutak pa yung agtrabaho nanang. Sana balit ang dama kwartak. Pangalalaam iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon na nga ikan. Kano dumawat ak iti kwarta kan kwa na di nak mabali na pagkudkudan day jay. Kanayon ti irurwaryo ka ni Uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyar kami lang, nanang. Kanadanadlaw ko ka ni Uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas jay na. Saan? Talaang manan. Idi awan chicks na, kasla awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now. Adaman chicks na. Tila ibagbagayo mag. Saan man natila tatapan nyo? Kabsat nyo pagatapan nyo iti made. Nalaala, sapay kumangarot kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina,
Sumra ka ah. Sana nang kalta, agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kung madumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano ko maaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa nga ribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita, dawatam mo no otangam. Ni Uncle mo, dawata ka. Perigatan nyo, ayat imang tanitikas tagatad kanyak. Kwa? Sapay, ada pangigatangak iti kwartak. Ada ka din na antibining, Uncle? Apay ni antay. Ada jisilid na. Di nakamudlay ka iti kwarta na dyan. Taamumad nga daim-imot na. Sana ngagdawat iti kwarta kan kwa ng Uncle. Adala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga. Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo. Tila lawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitla nga rin nak mga alay kwarta. Kan manipod itangkal, tunggal agpensyon kayaw. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tiki kanyaw? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibingayan nakmat nga rin iti malikliksab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklunan na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Wala na, aklunan akon. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman langan? Uwanan? Oh, thank you, Severina. Ala, agdate ta nga rin. Agam sikapala ti sagot wan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Severina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay dagitilad na trabaho na ayat na kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtakta akaw kan sa mutin na nakaw. Saan mo ta? Ikikanak lang na ang Isidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumanga ikan na ka. Apay, adaya impadulin mo kenkwana. Awan, ada ngamin igam ko asikreto nanang. Isa masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbaga ka na antibining deto Ada ngamin ubing kan napintas at chicks ni Uncle. Anya? Nakaamuam. Ay, di ka agararamid iti sarita sika, Severina. Agpaiso nga ro di pagpagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya? Binilin na kajak kano ipagbagay ti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di yung siguro ibaga. Tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawag kwa na. Nagalas ti kasta nga aramidam, Severina. Pananggun daway ti kasta. Amaw amade ti aramidon jay ulitugmaw kanunungam. Pagkwartaam pay. Ay kat talaga kasta Ikan nantupay ti kwarta ti saan nakapkapin Siyak tula kita kaan ti saan. Ay isa na mabalin na di nakikan nanang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Aday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada ngamin na amwakan ni Severina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Nagloko mat na dya babae. Apay, anya timbagbagan akin kaya. Patsimot na dya. Awan ka day. Ulbod na dya anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay,
pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidam. Ha? Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Kwa? Siyempre, nadidigraak. Iso nga ro da kasta unay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ni ipag mo, alyo na. Tano agaramid iti saan anasaya at dayjay, basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag, iti kamalem manaw, ha? Ngam! No natangken latta ti ulam, mapilitanak amang ibagaken ni ipag iti kasta nga aramida. Anya? Saan na? Bayam, tano agpinsyonak, ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulan ti suhol manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman. Ken panunutom kuman ni ipag. Di mo urayan na maamuan na ti aramida. Sakbay nga agbalbaliw ka. Ta, amangad no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabyan na sumangsangpay si Birina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Na, apay, adda na yan ubyom. Kada na, bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak nga inted mo, Isidro. Pasensya kan, Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak, ta blackmail nak may. No, jak kanu ikan iti kwarta, ipulong na ta iti asawak. But-but nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbuteng naladay jay, tapno makadawat iti kwarta ken ka. Intun maminsan, demonikan. Imposible ang maiturid na tagipulong day jay. Mabuting matlaan. Wan mat kedi Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rod ako nakapamutbuteng na laang day jay. Rupat kwartamot gayam day jay abapai. Apay nga imutan dakmatan angkal. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati akwarta kaanakan. Maawatan na kuma. Intudyo amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tay sutag numnumar iti pensyon nyo. Ipulong kon tupay ka ni ante. Tangiwat mau. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numangag na ante. Tap numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan baen. Kunak tupay kat. Di pay lang agparparik na kanyak nga damanen madingar aramidon ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubya na day ante. Ubing kan napintas. Napintas dito iladawan ng napimpintas manen iti personal. Dagiti awanan baen. Relax lang ante. Tay kariyo di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyo. Wan, di ka madanagan. Tadya akong ulitan na nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan ti. Kuyugan kayong tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Ta, agpasuko na kun itikabsat ko. Sige nga rod, love. Ingat kawan. Aganad kamot, love. Awanan kayo iti baen. Piling, apay ganda ka dito. Si Kamat na babae. Piling. Piling, agawitan. Hindi ka agiskandalo dito. Pusta! Kas jeti rumbang katakwada. Ti ko na siguro ni Uncle Jack maitur gipulong kanante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na ida. Nagkinabil da Binidjok nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidin ni Antim abinay ng anak ko.
ang mga numapan manen ijay rangtay. Saan na nang nagkarimot na din ang aramidon ti kasjay? Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Iso lading itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray. Tsakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaanta iti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalod na di pagdaw-dawatan iti kwartam. Basol na, tainimutan nakmad ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichicks pa ilang. Jay kabit na ati na ibabain, ta na ipungot-pungot. Kastaya. Kas di rumbang ka dagiti kabita kas kan kwa na. Igas iti kagimungan dagita klase ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti pang ibusang may ti oras mauruday. Ha? Sino di tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang kaababa! Kinabalan nak na intumba! Boses kan langak lang, tibakay! Yung tipig sakit upimpay! Ruguban ka man lang, tulungan na, Rudy! Ay! Di mo tulungan da ito'y babae, Rudy! Lumaban ka, Sibirina! Kabaalam da ita! Bumuludak man iti kwarta man ang dalin. Paggatang mi ko maitibagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakaata di kay pa'y nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin ang nagbabae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idi asinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati pa'y nakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y lang. Diyak mo't nga rod basta masinaan, tay ayat mo't nga rod manang. Day taka ngamin ta nagsam kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabailan nga ramidin dayta. Saan abalen, nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, mano ti kasapula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem, tikit kitaam dita cellphone mo. Ni kumparek aramon Impos naman ang ti kabarbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apay no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no, adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin nata kat gulguliban na. Anyan tulaangan no, adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbaliw akon. Tsak kaya tikas niya nga ramen. Promise. Iso nga agabrod kakit day tapno adamat kwartata. Agurnong ta. Agipatakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilogan ta. Kat no makaurnong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag day ta. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang.
Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manen. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas dya klase ti asawan? No kayat mo taga-abroad, bagam tatulungan da ka. Kayat ko ama nang. Ngamjay nga rod asawak ti pampanunutek. Amang ano isukat na. Agabroad ka, kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Frey, di ti pampanunutek manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay kan kuana no kaya mo. Kasano ko maamabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay kan kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaang no dito ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pagnaudan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pagnaidan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaang kat jak kayat tadyang agbalin abayaw. Ngam gaputin lab kalaunay kan kwa na, ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Akat, kasano? Rugyam nga rodan ti mangipag na iti papeles mo? Sige manang. Taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna, ngagna dito balay da jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng, masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abodyguard timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mat iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadok day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo tan no kasano ti panagayat ni Lena kenkwana. Nagtalaw pa'y nga rod iday, gapulaang itiday dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mau. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan alina. Anum ta gwapo, no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw, namin nagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga, ay ayaten na kanula unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde, jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidain. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargaret ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo na makipagnaad ka dananang kantatang mo. Amangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangarami dun dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Ore dito yakon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuloyan ti agabroden no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki di balayaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka garamit iti saan miya kayat. Ken, kang runaan ti amen. Ang trabaho ka. Sa nagaputa adda ija abroad ti anak me katag senyorito kamitan. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho.
Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga minsadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, kenwen gayam. Umuli kan tuman ni Jay Bubong ta pinturam tanay aglatlatin Jay Yeraw. Ha? Uwan, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti ah. Ne, apay nga yung kaslasaan ka naragsa ka makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito eh. Kaya't kung ti pumano dito Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Ngano saan? Agawid ak pa lang di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya? Agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Ura yan basta mabantayan ka. Ngala. Diyak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito eh. Sige ano sa kong? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak, jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan Lina. Bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila diti balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na tara aramidin may Lina. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo ti mangibaon-baon kan kwa na tatang. Di mo't ngamin sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtahan kan pagpabainan. Tama nga no agpasugnod kat pumanaw. Uway! Okay. Saan mo't la rumor ni Freddy di tabalay, tatang? Saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ka. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalin. Awan mo't lat maday, obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ma, ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Kanayon kat nga ro, ti panagkuyog yaw. Anya? Ni tatang mo, tila ibagbagana. Itan niya kumagapungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babaero pay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak marami dayta tatang. Mangan kan Freddy. Apay akit kita anak. Kan apay naglibas ka rin waritay. Nakainom ka pa asim mangpet. Anday baga, sabi ko mata, di nakgurguray. Anya dayta Freddy? Amo ka na-develop tiriknam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dayta ngay bagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy? Ha? Ay, no, ibagak awan. Kaya't nakadalin. Ha? Anay ko? Apay ngagsipat ka ngay. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan maaway stirik nam kanyak. Oh,
Imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito'y balay, itamot laang. Ah, pumanaw di pumanaw. Ang amok dalen. At dali mo da pa naggustom kanya. Hello, Tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yun lang ang daytagan ni Freddy, Tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudnutin danon ni Manang dalin kanya. Ulbaw da dya lalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadenggen na kamay. Sinaamaw na dya lalakay. Taulti mo, kabsad mo, kas dya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yamang pampanunot itinobyo. Ta pinapanaw yung mutan di tabalay. Lipatem langan na dya lalakay. Sinaamaw, awan babay na da dyan. Ay saan, Tatang? Ay ayatok ni Freddy. Diyak marami, di bagbagayo. Saan di ka agaw awin. Lipas ang pati kontratam dita abroad, ta sayang man. Basta ikarim, adinak isuksukat, ha? Di ka agbababae. Wen ka di. Nagbalbaliwak nga rude, nani. Di ka nga min agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga Rod, jakon agawid, talagpasip pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan. Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag adinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lina. Kwa? Damot basit, Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Ha? Sigurado ka? Wen, di ka matanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akon nga agbababae. Agsapulak iti trabaho tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day dya Alena. Nagadun a red flag iti day dya alalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akabsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kitaam kisaanan nga maw awag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidon tayaw tapno dumngeg jay kabsat maw. Masyanak kan nilina tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di na matkasyan ti bagina. Dayjay latan alalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, Manang. Apay ngin mawag ka? Wen ata di ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Kwa, busy ak ngamin iti trabaho, Manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay, adamar arami da balayo aya. Adda, Manang. Ijay lugar da Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayjay lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan, Manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid a balay mi. Patpatsyam. Kanulbud dayjay lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto a nakakaasi. Iso adenggam mamma ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabala pakirelasyon dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo.
Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunutam. Makawawit ka ni Ije Pilipinas. O, wow. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunen. Kas ano nga rodan nga Gianubium Ije Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak da ija lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas ang masakbayak kan ni Freddy. Kan amang ano lastog na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan na klaang. Ada kanyam data ah. Noan niya ti desisyon mo, si kati makaam mo. Ay, akluneksan da ija a foreigner. Alaan na kano, ije pagilyanda. Ah, talaga? Ay na, mayat nga ron ano kasta Lena. Tapuriner to ti agbalin nga asawam no kas ano. Anyat gagaram, Freddy. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbali ba? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me no di nakan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatak ni Lena man ang. Ulbod! Kun kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang at ang trabaho ko. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka. No kasta. Asawaan na kan, ti foreigner anobyo manakaw. Wantatang. Apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun ije pagilyanda. Ay na, nagsaya atang. Kita man lang agpasutigasan na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mo. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagami ken ka anak kaw. Tanusaan sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayat mo't nga adayo ti foreigner anobium gamjay ex mo. Kaya't milaunay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Ni, si ka magkayam tinagmaneho iti dayta atrak. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyom? Sana pa naglastog. Wen, Manang. At damot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mo samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglas-lastog. Pudnaw ti imbagana, anak ko. Mayat ka na untibiyag ni Freddy ita. Ada kumparek ama kaam-am mo ken kuana. Anya? No kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay, no kasta. Adama nga rod karbangan ni Lena iti da dya balay Wen ada gastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong dasawam? Apay nga ita lang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha?
Apay ngay. Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapagimimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawa kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag. Tisan nyo apagkin kinaawatan. Di kag darasudos. Tani, narigat ti biyag dito Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakas tamot ng tilangam. Nagkutong kamitang. Kasla di kamot mangmangana na anak ko. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawak. Basit luti pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung ngagsublikan ko na. Ala, sika ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw mo't gaya mo ni Preday. Napintas pa iti biyag na itan. Kastaya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaiso gayam na jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka Agyam anak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga sawak. Ha? Apay ngay? Mabuti nga kon. Agkabil mat. Manangimon kun naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Amangan no maornos tamot la ti amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkab balay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamat amin kanyak dagiti resibo. Nanang, naglako kay samot iti baboy iti kalman. Wen, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangin yun, di automatic a washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary a washing machine. Bagay yu ti kasjay. Ta adu ti danom nyo ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng. Nanginan samot. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatang. Alam nanang, gatangan niya tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan nyo palaan. Saan awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen Gatangin mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanubasit na usarda kanun. Nabiit sapay mo't laan nagatang na jay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no mati kwarta na. Jak amo ano niya gatangan na. Tako na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Aglaba ako man kat. Wain, umay ko alaan nun tay ginatang mi awasing masinyaw, mina balasang kaw. Ha?
Washing machine? Ginatang? Anyat kaya't yung asawan, tatang? Di apay, saan nga imbaga ni Rico kan kaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Binayadan may ni di kalmaan. Anya? Ni, jak mo day tatang. Kasta aya, kanya nga'y ala account. Nabayadan mi matay. Alaan nyo nga rudan no ginatang yung gayam ajak mo, tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saanan, tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamutan, Rico? Inla kum gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngay bagakan kan. Ala, sana balay tana amuamaw. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga ikat kagat-gatang laday jay. Adda nga rod nang usara kiti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustam man nga tan iti palot. Amot kakaiso na nagbalbaliw akon. Ay di nakluklukwan, Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ijay kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mad. Pagregrigatak mo ti sugsugal kaw. Anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mo nga aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan laeng, agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayami na. Ay, diyak amukan ka. Addan do aputot mo, ngam di ka pa'y laagnak-nakam. Aramidan mo't lata dagiti diyak kayat. Pag-aayat mo mo't timang stress kanyak nga asawam. Unay kat to'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't ngay suksukat? Ay, boy. Amam medikal man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila ising-singit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inaklamaki karo ba? Una yun day tanga asawak. Diyakan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbaga oras pa manang mina. Punta kami. Apay buyet, anyat gagarayo. O may aramidan ng ti kabinet ti sirok ti lababo yo manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Rimor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang itisidaan nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak, tapno nakagatang ako maitilotwak asidaan nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kung hamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang nga rod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan nga min karga di ref mi, iso nga inudep mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumporme ti alaam kadagi jayan. Agyaman nak nanang, sukatak to. Dayjay tumat nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Ket awan nakasagana nga ipamerienda ken ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugal iti kalman. Dakkal kano ti inabak na. Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ni, kastaya, diyak ka mo day Ape adi mamungay kaasawan na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensya kan.
awan maitid ko abarato, tadyak mo't ammo dayta. Nang ipanamjay inabak mo, di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam, sa bali pa'y atao ti pakaamwak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderan nak nga asawam. Saan akas ta, ngamkas asawam, pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo, masapol kumamot amaamwak Oo, adakat kastan. Amin na planok, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya, no kasta, lalaengem ti biyang ko kas asawam, awan gayam importansya ti akam ko kas asawam. Sana kasta, ngam sabali ngamin ti kayat mo amapasamak. Ti kayat mo tengedenak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta? Saan mo tamasapol nga amin a desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin ka. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggad para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin nyo nga agi inaaya. Ay, ala huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manen tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makauawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmet limlimitaran ti garaw mo kat. Ti kumakayat ko laang, kat ipakaamumot kanyak adagiti ganwat mo. Dagiti planom, wano anya apay dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Inga kidyag gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo, kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong, adi naman la iyuman nga umunakan ka. Ay, awan pa'y napuuta ka kastangay naramid na mare. Taami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirumbang nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-isong? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngay no di nakiraman itanyaman na ganwat wano plano na. Apay, nilakay mo ngay, sana kastaya. Pulos mare. Iti pay la sa bali a tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ama surusurunak. Ay ayak pay katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak nga ibilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pay kanyak. Kan uray titimpla tilutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No husto mo lang titimpla na wano saan. Anya, imbag man takasta nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamo ti pagbili pa kiti asawa. Ta ultimo ipapanay ti karo, bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak? Nukas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asala agpakada no simang puteng. No nalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo nuangkaw. Amangan no kayat nagatangan. Jakmat lamasango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kitinwang dayjay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman nan iti kwarta aya anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwila na gitubay. Nasayat nga rodan no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Naadik kan sama mapan makipuspustan. Saan nanang? Inosardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaano ang. Hey! Ne,
Apay, buludin niyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Ha? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbaga ni Rico kan. Ha? Ni, saan matatang? Nukas na. Inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Manapay udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang. Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day diyang anak yu. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro diyay naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti Jack kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kun tatang. Bala, bayam ta kasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di na gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kit mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akman tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapula maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan daan na imbag, noom-nowan no saan ti aramidon da. Kan respeto mo tanay ti asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso? Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang saan kanyak. Sa baliak. Iso dinak kontraon iti kayat kong aramidon. Apay di ka matagtagaray, Mina. Itay pa'y lamad-madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakam mau, adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man ay gatang iti da jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, ammo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay, tendulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang, sa binagbagaan dak. Kaslakit din ubing abasit at sirsermunan dan. Gapoy timbagbagam kanakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kanakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ita, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamit ngamin unay. Ti kayat mo, maamwam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalin ti kasta Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagam. Hinaldaw na rumrumor kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod ang naklatan nga oray di tapay nalpas ang nagsarita. Andiat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot ngamin makimarmaritis iti karuba ti aramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw kamot awan pa'y ganas mo't asumanao da tao. Di kamot sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mare, minaan niya pare. Ha? Anya flight nga ibagbagamot, Maray? Di mo agap apply para abroad ni bakit mo, kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan, intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga rod, Maray. Agawin akong. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika.
Apay adi mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Ag-abroad ka mo't gayam mo nandiyak amaw. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo ipakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanyak, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brunak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagitianak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman ta naka-online kan. Apay nga ita ka lang online. Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga eh? Kat, nasayat lang na, Rico. Kanaw, ngagbakasyon ka. Kagapgapok dita Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid dito balay. Apay di mo impakaam mo ang nagawid kagayam. Masapol pa ilaya. Akit taasawa na kit nga road mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga ibagbagam. Saan tamot ang nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ang maamuam. Anya? Adon tinangibagbaga ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay kaya kastamot ng tibagbagam, bakit? Saan ka di akasta, Di mo plano tayo day, ti agkasar? Nabayagan a plano dayta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko day tagon daway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti ta saan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsina ta. Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta? Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya? Ikasar ko ni Susan tatang. Ay kat, andakin ka day anak kao. No kap na kanyon ti tungkal maysa. Nakayaw ti masurawd. Uwan tatang. Masapula may kasar kong tinobyak ta amangan no maagaw ti sabalay. Ay, di mon palusposan na jay. Ta nakapimpintas sa balasang. Tapno amom na riyaw. Apalan da ka nagiti kakasinsin mo abaak. Nagswerte ka kanaw ta kinayat na ka tinapintas. Kan seksi a balasang. Nagtayag pa'y a babae. Apay, andat na may anangaram kan kwa na. Apay kinayat na ka. Unay kayo matantatang. Kaslawan believe you diti anak yo Gwapo akmat. Apay nalaadak aya amay dilig ka ni Susan. Ay, sa bagay. Oo na. Medyo nataer ka mudkit day anak kaw. Ang mas daawak lata. Noon yat kinayat nakin ka. Kat saan ka mo't apak nang? Ay kat talaga kasta. At da siguro mo't na idumduma karismak a kinayat na kanyak. Depende nga men iti karisma da ita tatang. At na kumamot mangayat kanyak akas ka ni Susan kapintas anak kao. Apay kayat siya manan ti mga sawa tatang. Uwan ko mga round. Naggarigat mo ti lumakay nga awan katakunay-nay na. Nagrunay tata addan nobyam. Mga sawa kan taon. Siyempre, addan ton bukod mo a pamilya. Isa kasapulak ti kadwa anak kaw. Ket ure addan ton asawak. Di kay mo't mabali na baybayan tatang. Basta kayat kaw ti mga sawa anak kaw.
Isungag sapulak man mat iti asawaag. Tay ko mamad na pintas akas tinubyam ti matumpungak. Wano, ada pa'y balasang akam sa tinubyam. Ha? Anda ka kabsar na ngam naasawaan damat amin ang. Ay, sayang nga ron ano kasta. Baak nga antina ang ti adda tatang. Ha? Napintas. Wan mat. Uray bakitan ngam napintas. Asino nga antina na ita? Nakit-kitak nga tan? Diya ka mo ah. Ngam ex-abroad da diya tatang. Nabayagan na nag-forgod dito Pilipinas. Nabayag ang nagtrabaho iti abroad. Inton bigatan ti kasarta Susan, my love. Naragsak ka ka rin. Launay Andario. Si Kangay. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki dito irabaw ti daga. Gamin, kasken ka ti agbalin nga asawak. Ado nga ro ti mapapal kanyak. Uri ni tatang apalan nak. Tanapintas ka no ti agbalin nga asawak. Aniya? Isa nagasatakin ka, Susan, my love. Basta dagiti karim di mo liplipatan. Uy, la. Pagbalinan kanto a senyorita iti denak. Di kanto agrigat apolos. Di kanto agbannog. Ken ited ko amin na masapsapol mo. Sapay ko tasaan to nga itayab ti kali dagita akarim kanyak, Dario. Si Kagayam, ti ibagbaga ti anak ko nga ikit ni Susan, kabsat. Ha? Ay, uwan, kapsat. Abalayan gayam, taka nakak tinasawa ti anak mo. Mabalinlat ka. Ang anya ka ni tainagan mon, adeng. Siyak ni Marlene. Wow! Nagpintas anagan. Kasmatlay ti kapintas mo, ading Marlene. Siyak gayam ni Mundo. Nice meeting you, Mang Mundo. Agkaabay lang ti barangay tayaw. Ngam itakala makita, Marlene. Nabayagak ngamin ijay abroad, abalayan. Mabalinta ka na iti agsala, ta pag-istoryaan ta. Ha? Ay, katuan Manong Mundo. Nalpasan ti kasarta, Susan, my love. Dito ita pala balay ni tatang agnad, ta awan pa'y matbukod ta balay. Kawan Dario. Aywan, makasidsida akiti bulalo. Agluto ka man, iso ti pangaldawan tayo. Sige, my love. Harigla daw. Ngam inak pa'y gumatang ili iti lutwak abulalo Sana balit, asidagmag. Mabiitak lang, my love. Sige tay turog ko pa'y nga ron. Huston to no nakaluto kan, anya. Di nakririingan di ka pa'y nakaluto, wan. Riingan naktulatan o pananganan. Makapaikaw amat manang. Awanan ni Susan aka nakak dito'y balay. Inyawid ni Daryong asawa na. Ay, wan nga rod Marlene. Oray siyak nga rod. Maikawa akmat. Ay, biglaan mo nga mintipan na ki asawa na. Ngamnadlaw ko man anasingpat di asawa na manang. Saan unay anataer, ngam kasla nasingpat. Ay talaga anasingpat day jay, kabagis. Ananwam nga tigwapo no barumbado mo. No kadagituyan na panawan. Saanan nga uso day tagwapo partner. No lakit di ta nasingpat kan responsable. Awan problema. Wan Uray siyak mat Jakit kita unti lang Uray na laad, basta napintas ti ukali na. Wan saan ka mo ta mabsog dita? Mabsog ka nga rod amang ming latan iti gwapo partner mo, nga uray awam magkarga ta tiyan mo. Ay, si kamot kag lablabada riyaw. Apay awan trabaho mita.
Anda tatang. Ngam nasapapay mo. Laba akpay ti kausmi ka ni Susan, tanay. Naurnong gaya mo timurang may. Apay jay asawam ngay. Iso ti paglabaam Aldaw taon no makaring na dyan atang. Di yung riringan tamangan no madisturbaw. Un nga raw. Nagladaw nga agririeng. Pangal daw ton no agrieng. Alas 11, wano alas 12 nga agririeng. Wanta lang. Kas dati nakairwaman na apa nagrieng. Apay ngaya kas gay. Kan manipod nagdinakayaw. Jak pa'y napuutan ang naginaw kan naglutaw. Si kamot amin ti mga aramid ka nagita anak kaw. Wain ta pasit amin na iti karik day takin kwa na tatang. Ha? Karim nga. Karik nga agbalin na senyorita diti balay. Jak pagtrabaho na pulaws. Anya. Isa di yu disturbo no kas niya nakaturog. Tapno saan na makaungat. Bye-bye anyo laeng. So, laki na yan naka. Nakastamot gayam tin karkarim kan kuana. Ay madi ati kasta anak kaw. Pagtrabahom jay asawam. Di mo panuy-nuyan tagruam. Awan Anderen nakaano kasta. Sa nabalin tatang? Tinapatag. Masurot amin apagayatan na. Tapno awan rumuso ariri. Tatang, anyat masida. Nay, nakariing kan balasang kaw. Inlutuan na kamot ni Daryaw iti pork adobaw. In kamanganan Sige nga ro tatang tanim mabisi na ka nagring. Hanyamat eksakto lakit analang abkon di soya abna. Nagbagsait. Apay akas gay. Nagaangot mo tisang aw ti manugang kaon. Din samot ag tutut bras. Kun ada sa bali anasay upkaw idi limabas dito'y ayan kaw. Naang dod. Kasla saan mo't akas jay idi. Nabang lumot idi balasang pay. Tatungkal umay diti balay idi kat nagpigsa ti bangbang luna. Ngam ita, kasla saan mutan ngagding ligaws. Naimbag nga oras mau abalayan. Mabalinti umay. Nay, si ka magaya mabalayan. Ala, sumrak ka. Umay ka. Agyaman na kabalayan. At ka din ni kabagis mau Marlene? Uwan, ada. Aday jay likod, sibsibugan na dagiti masitas na. Apay, anya tibagam kwa na abalayan? Ay, napatag abalayan. Akin, secret pa ilaang. Iso pala ang tipangibagak iti na ito. Mabiit lang nga road, tayabak, abalayan. Allah, apay nga agaram ka kanya kat agabalayan tamang mundo. Saan adatati po nung agabalayan? Da kami iti kabsat mo, Marlene. Ha? Awan mo't dakas na no agaramak kan kasan kaday. Wano, ada ay agungat. Awan mo't kiti ay. Ngam anya. Anya kumamot ti kinayat mo kanyak ngay. Kat bakbakatan akon. Saan akon ama ka anak? Kasapulak ti katakunay-nay. Saan nga anak ti kasapulak no di kat asawa? Kabinadang iti biyag. Ha? Sika ti kayat ko nga agbalin nga asawa, Marlene. No, ikan nakiti gundaway Kuha. Kinapudno na talaga akayat ko kumapay ti makiasawa. Ngamtay kumaubing abaro ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tapno addan tumang bagkat kanyak inton saan ako na makapagna.
Nga mawan mo't mauray ko nga agaram kanyak nga ubing. Si kamot latin na ilawan ang agaram kanyak. Ha? Ket aklunan na kaminen Napigsak pa'y mo't nga agbagkat no day tati sapsapulam. No kayat mo, testingan ta. Bagkatan ka kayat mo. Ay isaanan. Si kamot, alam nga rod, ikanak iti gundaway ko amang panunot iti idat-daton mo nga ayat. Tani, narigat ti agdardara sudos amang gedeng. Sige, Marlene. Ngam di mo kuman ibaybayag Makalawas ko malaang ti panagpanunot mo. Tanay, mapanan ti tawain. Lakay ken baketan. Sambutan ta ti panawain. Apay, kayat mo pa'y ayati makiasawa ka bagais. Ay, nagrigat mo't ti awan kadkadwa naman ang. May mayat matlaang tay addam ako na akabinada ang bayat ti panagbakat. Iso nga aklunak san ni mundo. Tadakan ka dayta. Saan ka aparitan? Tamadlaw mo nga da pa nagustom kan kuana. Iso asi ka ati makamong agdesisyon. Total nasing pa mo niya balayan. Awan dakis na kabagais. Nay, bagmanta nakapasyar ka, Susan. Kahit kumusta tada asawa na nga anak ko. Mayat ananang, in-enjoyak ti kada tasawak. Lumukluk magkamutan. Nay, kita amangan no masubra am ti lukmag mo. May mayat mo lang tay sigo da pang mag-game. Uray lumukmag akon tadama asawa kon. Anisaan di mo mabaybayan tabagi maanak ko nga ureda na sawam. Masaduta ko nga gurnurno si tibagik. Adula amin dayta. Kan nagpapintasak. Ang mga nukunaan nagiti tao nga adda sa bala pagpapapintasak. Diyak kaya ti machismis nanang. Aywan, pudno aya ginadamag ko. Adda ka no nagkinawatan da katugangak kan ni Auntie Marlene. Nanak ko. Di lagbayin mo nanti. Bakbakitan lang aruden. Baybay no isuti kayat na. Biag na mo dayta. Kanawam mo dakas na. Bakbakitan lang aruden. Ay na, sigurado nga isukat dan tumo lang day dyan. Imposible asan nga agbirok ni tatang iti ubing nga misaw. Agsangit tulang nanti. Ayan na yata kasarita man. Agdigdigos, anak ko. Ay na, auntie, bakit kayon? Makiasawa kay pailahan? Susan. Iti daytakin na bakit yu ay na. Amangan no isukat na kayon to ni tatang. Nasingput mo't ti kunak ti katugangam. Nasingput? Ano nasingput? Nga maapay ti kunayo, din na kay nga tamaumaan ni tatang. Amangan nagsapul iti ubing dayjay. Ay, kaasi kay tulaang. Iso ano siyak ti masurot, uray saan kayo na makiasawan ti. Agbakbakit kayo lata na balasang. May mayat pa'y. Nalpasan ti kasarta. Isu nga agnad kan dito'y balay, Marlene. Mundo tagasawatan. Uray kontra ni Susan akaanakak iti relasyon ta. Pagyamanak ta inlaban naklata. Ketuan ta ay ayatan kakit nga raw. Ket agyamanak ta kinayat nak. Gam kasanungay, agkakabalay tayon nga upat kada Susan. Uwan sana balay ta duamat ti kwarto to'y balay. Ay, sa bagay, bayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat tumot laeng ti kaanakak ti panag-asawatan. Susan bakit? Anda ginatang ko shampoo kan bath soap. Nabanglo na giti asabon. Ang utom ka rin. Ni, apay na kita, kadyak mo nagpagatang iti kasta. Pasarabok nga rudkin ka. Usaram ka din no madamdama, ta padasam no mayat matlaang. Masadutak nga agdigos, naglamin.
Apay, di ka kadimasikuran asaan nga agdigdigos. Sa bali nga minan ti payod mo. Jak maangot. Ta na-immune ka siguro iti angot mo. Ngam no sa bali ti makaangot, talaga asabalin bakit? Agdigos kamot atan eh. Naglanit pa'y katabok mo. Kan ag-exercise ka. Saan lang agid idatir aramidem. Tanay, grabe ti limok magam. Nagmature mo tarupa mo ni dilimok mag ka. Apay aya pa kasi kuram day ta Dario. Kun may saadan asawak, saan na masapol nga agpapintasak? Saan nakastat kayat ko asawin? Di ore man saan ka ngagpapintas. Basta agdigos ka kumamot bakit? Masadutak nga rod. Anya pa'y laga po ayak adala nga rod asawa kon. Agdigo sakto ano kayat ko. Di nakpilitan ta kagurgurak ti mamanmandaran. Ay na, nagbanglumot to'y darling count. Kadindigos naman ay. Darling, takababain mo't no na ang dudak amakiapay kan ka. Naimbag lakid dain. Saan kakas ijay kaanakam asaan ama nagdigos. Bakit ka ngam isaw? Ngam kitaam tilangayo adwa. Kasla agkataunan kayaon. Tadi namut amo nga ornusan ti bagina. Kaslamot naganakan iti lima wano innam. Kat awan pa'y mo't anak na kendariyaw. Kaslapay kat adda apo kunan Na-challenge sak ngamin itimbagbaga na kanyak idi, darling. Nga isukat nakto kano, tabakbaketan akon. Agbirok kanto kano iti ubing ngam siya. Ay saan? Dinto mapasamak na ita, darling. Si kalaeng ti asawak, aginggat maude nga anges kaw. Ay nagrigat mo ti bumangonan ayan, nagdagsan ti bagik. Kumanuti ka, Susan. Mapantituro kon kat. Inak nga rod kumisbo kumangam nagrigat ti bumangon. Ay, basidla pa nagkutim, magunggunan to'y kama. Takasanaw, nakalukluk magkamot ngaminan. Kan sabali man ang tipayod mo. Di ka man nagdigusan? Manong aldawan akasta ka, Susan? Naglamin tagdigos. Amo mo tama naglamlaminak. Sana bali nagdira mo usak idi kalman. Ay, tay jayak man sala sa maturugan. Jak makaangas iti nasayat iti silid. Ta angdod mo ti masayop ko nito'y. Kung di mapang ka, awang problema kanya. Rabiin nga mawampay lang ni Dario tatang. Nay, apay anyat pakadan akin kaaya. Ag overtime, hindi trabaho na. Awang mo't imbaga na akasta. Awagan mo iti cellphone na Diyak nga ron makontak ti cellphone na tatang. Ang mga nunalubat. Kan ang mga sumangpet-met lang madamdama. Adala siguro nangawis kan kwa na anag siya. Adakan. Nagturo kami di rabi Hindi pala na kumparik. Maglisi ka tagpulisak. Maladaw ako niti trabaho. Apay adi ka nagawid di rabi Si Maduta ko, nag-shot kami iti kumparik. Parbango na dinalpas ti shot may. Apay ngayon kasta ka. Di ka magpakada iti sa dino man napapanamon. Agdanda naga ka mangururay kan ka dito balay. Sige, tagdigos akon. Maladaw akon. Susan, ornusem man matabagim. Naglusyang kan. Di ka pa'y agdigdigusan. Anya nga day tanga itsura. Kaslasaan matan asi ka jay Susan aka nakakaanapintas. Kan sexy di balasan. Agsagay-say ka man mat. Agtutbras ka. Apay aya pa kasikuran nyo dayta ka saan matada kayo takim bagi iti bagi kanti. Kan may sa iti anya pa'y laga pong agpapinta sa kadama asawa kon. Kaanakan, saan aga po taadan asawam kat baybay amatan ti bagim. Ay na, uray kastoy ko takampante akadinak to isukat asawak taubingak pa'y anti. Si kakit di ati rumbang agpapintas tabaket kan. Ha? Talagang ay sukat na kanitatang no baybay am tabagim, anti.
Maminsan ladi kag digo sa kamang ano isuka na kan. Susan, Angam nila kay ko, ure makatawa na dya kag digdigos. Di nakto isukat dayjay. Tasyak lang tay ayaten na. Kan kaubingak, sa anak pa'y abakot. ala, sapay ko mga rood ta di na kanto isukat nga agpaiso ti asawam. Nehi anyat urasan. Rabi imutan ngam awan pa'y ladya asawam. Ni, jak mo naputan ti urasan. Dis oras man ti rabiin nga mawampay lang ni Dario. Kanayon mutan amarabyan nga agawid ti asawam. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Apay, pagturturugan na. Ije balay ti kumpare na aanti. Kanayon kanong amin ti syatda ijay. Rinabii nga ag syatda. Nakaturog pa'y lang ni Dario. Madlaw na puyatan iti husto. Parbangunan iti simmangput. Ni, adda umawag iti cellphone na. Inayadak nga alaan ti cellphone na iti abay na. Pa Ricardo matinagan ti umawawag. Talmagaklaan ngamjak agsasauman. Hello, babes. Nalipatam to yung wallet mo dito yung hotel ang nagturugan ta. Sino daytoy? Ha? Hello? Hello? Nagariwawa ka, Susan. Bumangon ka man, Dario. Sino di mawag ka babae? Nalipatam ka no ti wallet mo iti hotel ang nagturugan niyo. Anyat naganti mawagaya. Pa Ricardo, tinagan di mawag dito cellphone mo. Ay, ni pare Cardo matgayam. Jay kumparik na jay. Kumpare nga? Babae, kumpare. Katisumot. Tumboy na jay kumparik. Tumboy nga? Kano babes tiyawag na kan ka, kumpare. Dinak man ang lilawan. Ibagam tagpay so kanyak. Natiliwan ka lang arudan, naglibak ka pa'y lang. Kaano pa'y ngagbababae ka? Sumungbat ka! Kaano pa luklukwan nakdaryaw? Manipo di saan kan ngagdigdigos. Aniya! Saan asina adagos ti solusyon iti dayta kaanakan? Agsarita kayo pa'y anaimbag kinitaryo. Mantya ko nanti. Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi. Tamanipod inapak. Sana na nagaw-awid dito'y balay. Ang mga numabutang laeng. Talaga kit di aji babae na ti pinili na. Di na replyan kan sungsungbatan ti awag ko kang kuana. Isa man jakon. Nauma akon. Pumanawak ki din. Kaanakan. Diyak lang pagaro makabalan nakaguliban di asawa kanti. Mabainak paikit din ka na kayo. Imbagbagak idi nga isukat na kayon to ni tatang iti ubing ngamda kayo. Ngam siyak matgayam tin sukat dan. Pasensya kayon ano na kaisawa nga kiti sana nasaya at kada kayo idi anti. Malalipatan mo na ita kaanakan. Awan kanyak day chayan. Bye-bye amon day ta.